mboka fit me bembe no moko pe so kangi moko na bomela botuna ayiba mobaya mutu nzambe naza ata na poto na beta rafina nga na bete mabe okofi mama amema enef moni mama amina ye makaka ndesi donc ala ne misa mabeza mvute yango eba boma abomanga mama bango na tension kasa bima mna likanga mama bango ti yo moni mama bango bakufa na bongo te bala tokona munobo kaki ntema sumbela batuni sotu na mutu bala taye na munoko na so banze ba permettre ke baba na mbani nga kata mama muno wa feste daka na ta video mena lelaki ayebisi alobi na mama na ye bafinga ngai mais bafinga ote yebi combien self coffee passe. Voilà, merci d'être branché ce que sonné makambo toloba awa awa ne makambo bo actualité bozwa awa sans plus tarder na yamba mamuluba to sonné mambo belé o etali etali kaka actualité ya mboka na bisone to mema ngokaka mamuluba bonjour. Bonjour il est caméraman, monteur, journaliste, on aime bien. Ah ouais, ça te bien par la c'était quand on a santé plaisir très kitoko très trop bien. Bah tous on a aussi ma. O tika qui danser soir. Qui danser ça tika te parce que na tika la fontaine na ngai non. Na tika la fontaine na ngai parce que là la beauté moi na ngai grâce là. Na tata continuer sur danse et si maté. Puis on mona ina na monde chronique. Na tika na ko bina pour ero na zo atan ya mwana mais ero bina na ata penda ya mwana ti. Yango na yaki na monde chronique na tiki musique te que ba o de to ba benga nanga ba sa bonno. Na tika nga moko ko bina na boti mwana nga esi. Voilà, est-ce que tu es bien moulu bo fa ja trop kenda poto ma musique. Kenda te na rata. Na zo visa mena e ba petelo ni sa kete. Est-ce que tu as un projet ne ça na que aucun de poto na mwana. Ouais, pourquoi pas? Et ça, quand Mamouka rendait ça à Maramé, Nabi Kenzamba Osunga, Autorataki, no Peto Bande, Toratete, Ndema Funga, Porte Karandenga, de Tosaki, il y a le bosson Makamwana Pe, qui est bien, mais il y a Batamikile, les Alakaka, mais Nabi qui a un projet, Nzamba Osala, na bébé Gracia, Nzamba Osunga, Komaka, Mbokango, a étapé par grande scène, partir aux États-Unis, en France. A mon appel koko na ye pe maman abotinga za pe kuna a mona ye na concert na ngai. Voilà, oye na mon internet to yambi to yamba yo okutela on ndeni ndengeze. Internet eza bien na kutaki pe ba grand ope ba na yebi bango pe ba mais internet loko ne ba isinga vraiment non internet ton na vanda na mona ba tu ba komi ko cracher si kombo langa ko finga nga na tema pe baba zakate ndina sala nini. Non, ya moninga so ba ya finga ya tsaka ba finga te no mona ka ko ba pe mama finga après s'excuser na ngapa batu yango wana na internet ka mambo ba isanga fo mon internet ke za ka mama finga même si ba finga pe bo no ya na box na ngama il est ngamo mukete bo na ka box makama so sto mi noko o finga na fingo so respecter ka na respecter. Yo ma musique ba finga ngate pourquoi na comme na monde na mo se mi ko do finga nga non lingango te yango so le ki o cracher si mamu ngapi na cracher si kombo na yo eza bongo po babi bimo baka internet pasteur azate église eza église te muduna ndeto ba onote bosko mo anga ba kumta cracher lo okokate olingo sani o largue kaka yo ngapi la larga nanga eza ngona no eza ngo ba selon na mon internet de kendaka yo ngapi na koma nga bongo. Voilà, les lots, ça n'arrête pas président Abissouer en son. Le tout le monde désolé à héritier, tout le monde message il a fallu la single est bimi. Au monde on est. Ouais, désolé héritier déjà ça va, na yonga mon na sana ngudana téléphone, félicitations à Goga. Et puis que il y a ratarnet na bachon. Félicitations à héritier otana be fallait pour pas du cap la merveille le king star makasi mboko na biso. Ba félicitations ka na yope na moni jaloux clip tokos voilà ba félicitations ba to bimisi ba bilo na moi sika kaka. Il paraît faire héritier ba au moment moto na ranson c'est solo. Watu mona na matanga ya mama ya masi de jima pata na pesa mbote belé oui na mona watana ba ya héritier na moni pe faire gola na ba émission ndo lo ba ke wo kaza papa na ye et à cause de chance ba akopesa ba massa ne tout ya kala
chance bayemba bapesa bo manzemu moko eza pas idée bien tellement reconnaître qu'elle fait ouais grâce papa na c'est bien ngana ko loba so nani na kokese wana nde bien mais aso na kokese tina koma nanga muta mutu nyonso mais so bi ya wo kande mabe po za papa nanga wana pina na ya pika mabe voilà na mais za mutu ya mutu tout ya ba musicien tout mais za musique la ko bina kuna yo kana présenter to sona bango te mais nga ndo sona nga po ba rankina ba l'idée za ba rankina bisote so a sona papa ne wo za mabete nga pesa lokola koyeba na ngai le mamulu bayeba nga partout pona wera ya lo wana komo ko cracher mabe pona wera les arabiens te faire gola tellement le padre ayebi ke a reconnaître que bato be bayeba pona wera sonne voilà c'est bien nga c'est pas nanga voilà kuku na bela dinganga holanda biso na pesio mbote mami et grand-mère na pesio mbote parce que zali ba maman chorale fait sa TV fais à RDC TV ndé makambo de retour zalara wana ndenge ça les beaux s'abonner trop ça les chaîne YouTube fais RDC TV ah ok félicitations voilà mamuto continuer est-ce que rankine question oyo ndele ngango dans Londres est-ce que rankine ya mutu bakota rango rankine ya mutu bakota rango oui so za mutu na bien ceux qui a caché là au pété boza boye biye netenga na boso ba bunso tema na ebe na bunana nga za bu nga kota na nga tema na ebe boza ka bieza ka no mutu mabete to so la beso mutu bunso pesa nga na za na ya bunda na so fete na bunda nga ngakina mutu bakota ngo si bakota ngo ndengo za pa wera marambo ndele kaka faire tout ça mais to songela ngaka est-ce que tango kota ka monde ngo boye ya internet vous avez capable de reconnaître l'orchestre mususu wana ndenge bakere bandeko leka nande na komi journaliste lelo non kene pona mbaba misa fere na mbaba Makaouz ba Blaise Créateur ba venanga Mati de Gaulle bongo tout mbaka na kina rapaka pa venanga le king na pesi ya nanga no madungu mambote bilo boko esala ya babi tango fort ba presque ba tout boloké ba tout ça va bien. Depuis que nous avons bien notre déjà bien. Et bon, sur la coupe dans le monde, nous avons au milieu du village. Nous avons fait des gars. Voilà. On continue toujours. Pour nous, Mamboleka qui a quoi d'accord avec maman ami, d'ailleurs, tout le monde qui nous sonné, tout le monde qui concerne Abisso, Rafine Tomba, qui crache les, na bajar à bon, mutana na douleur. Et ça, on dit. Vraiment, on a un bête, battre Abisso barabazo batté. Tant mutation peut attendre ya chez moi pour wana chez très bien wana ça va bien en fait tout d'abord on a monné que azam maudite et puis na limbisa en fait tout mutune ça bien té finga kofi azam vie mais ko finga jamais mon oui et quoi ko fingi ba maman nyonso ya ba leader tant fingi kofi bongo fingi maman ne bongo ko fingi de maman wera maman mais ça maman wera asa maman jibe asa maman ya waze quoi ya ba Dolph Dominguez sur yo rafi le vani no karabo la moki na yo o la moki no to ça va faut expliquer rabatu azana problème mutu que tam sou peut-être ba mari de nous ba bimane bien de jour c'est mari de nous mo ya ki na so mari de nous na ya ki wana a Monica le pena beta rafi na ndenga boy ko la ala mkama bepa ya marqué maman ami rafi tumba oza très impoli en plus et ça linga passi na ki comme on a vu l'impression que fait l'omide papa oyo o senti que na yo ki passi ta kana ta vidéo mena le laki ayebisi alobi na maman na ye ba finga ngai mais ba finga ote yebi combien self coffee pass tala no sarabaje maman nga ko neza bokono ta kana mona tiesko na place o kaira fino fingi maman na ngai on ka fit me bembe no mokope yo mo so ko na ndila mai kuna bongo bezalo ko fa ku felis yo so ko ndila mai ngotsa bano wa bango tila bana pasi poni maman bisa seni akufe bon so kofi maman a me mai 9 mois ni maman mina e maka kandes ndoki ala ne mi sa ma beza mvute yango e pa boma man abomanga maman bango na tension kasabi mam na likanga maman bango yo muli maman bango ba ku fa na bongo yo so tamazan ana malédiction yo ngala ta maman mi rafi tumba tout fina yo o maneza bongo mari de nous na ya souté po
Non, ça va bien. Au fin, grand artiste, on va faire l'homme de épée qui ça peut qui mieux. Ah, Nzambe, na poto na bête Rafine, na bête ma bé. Na ebisa. Na bête ma bé, ça faux esprit. Ba respecter non maman. Tant que on m'a dit ngana za boso moi na ke manquer. Ayo manquer yo, tant que papa ba manquer moi si na yo na lingate. Parce que a manquer de anga direct. Rafine. Tata ma édition monsieur bazorana ba. Vous avez ma édition. Yo mona ndema limbisa, ba luba pe ba limbisa. Mais Rafine tuba muki muluba ne wana za bitanga soyi. O meza bitanga soyi. Mais il fallait ko azane kaka bazo kata sana poto kuna moni fabgaz mais so papa ma passe vie na pese ba mbote belé. Te ba mère ati yali na bote so ma passe. Akela so aneta kip na fa ndi asara l'exercice ozana e. Obenga dasoza ne fasa kata ba kipi bongo ki ovani na yo bovani no kitisi fwengi wana kitati na seti na makolo o krashele mutakufi na e bembe no nia me pola na yo nia matofino yo ona mo pesa finge da kwa bitanga so baba alekana toujours continuer ndenge za la kaka venanga Alain qui de London ave yo ebi na bosa na rote venanga mais ananga Aline Badi toujours tous à la rare. Toujours continuer mamumuluba les autres moni libala ya Karine mo continent mobile nae. Et ça qui baise, tout ça qui nini, ba préparer on peut bien mais oh et ça les soute ba boya ni ba maman ya poto, ba maman ya château, ba sombe derrière on puta tout ça mais tout moni pouf, ba la maman oh ba boya ni tout ça boye. Est-ce que ça fait maman solo pour internet c'est biso ra bozoba. Ngana lo ba boye, na ba so ta biso. Ce que c'est solo, on est à maman Nzambe. Ce qui peut être solo, te ba ko sabi sote. Ngana ebi ke na France, bazana ba problème ba dini ba lingi so atupumate, malade ezongi makasi. Ezongi yon bana bango ezala kaka nde na yeki, ezala kaka nde na église ba ba sala peda te. Wango bo libana. So kari moko na bomela botunani. Ayiba mobaya mutu. Banga kari ale sanga nde bana zana kisasa ata soutien ngala ta. Ponga yebanga. Il bangate il est façon mais mélange de royaume yebi mamunya tena yebite o pesinga keso te ile na balukela yo tuninga keso so na répondre te asala mabebele afinga ba leader mais afinga ba leader ba tana stibinga uolo nu bon so il ba ne simbi so simbi te ba so bolunga ba ma biso l'autre linga so mi ba le bolunga so mi ba le comment ba tumubima songa be olibi nga mama olinga kanga atatu babo atwa parole babo ya pointiga am nde unanga lemba la charge à te ni chinois on za la te bon za charge alors fanatique non pas même non nanga linga ka bolamu sala bolamu to te sanga bolamu te linga ka muto sa na bolamu moko boye ndeti babi ba honorer eza libala et te bala tourna munobo ka ni tema sumbela batuni so tuna mutu bala taye na munoko na so mo banze ba permettre ke baba na mbani nga kata mama muno wa feiste finga pe Karine Kalati jamais na tika te ngaza nga ba mampila ngate bike yo kota ba rando ya batuni nenga do finga wera kala kota be ba mais na voir biso no sabe mission de Karine afinga wera wi ton moni tom ta reconnaître que na ça ma besinga pardon boli misete oui afinga ba cracher belé même singa no so na Karine na ba Facebook no ebise retiquer les cap la TV retiquer ba mozo lo ba pona ma papa et ma pasteur comprendre et le roi to ba pona Rafine Tumbati afinga nani maman ton ofinga o leki cracher si ma pasteur ma pata et azana mama fi on a c'était ya iPhone kana bon sana nous wanga unato chiko bina na to bota na kolinga ngote pa ma pata za mama nanga na tika pete wana pena to bota meto yo kaka comme so ya ke masa open ayebi na kote la mutu tenga na te tinga no banga na ya pe ile so me na lo mo o pesa nga po ebi ya bongo mutu na yo me ba musu na jarte nga pena senga ba cité na zanga le polo bo sa yi ya senga nga situ kerit mutu mnene senga nga na sengo te si ya basi te
na boy na rappel compenser te na ti kaso na nga ya ngamoko yo kuso yo pe o mona nga pe te esili na banga mutu te na lobi ndebo so Karine akobala félicitation na ye so ba boy pe libane to yoka ebika ba nga zana to sa ala to na bande to sa émission Karine kuno ali ni hamburger na shawarma na ba ni ba fruit complexe na compensa mutu maman nga ke poto âge 65 ans so na compenser ta ba muna ya no so kanga kali banda comprends. Voilà, tu vas continuer, tu vas citer les choses calabinité. Mon moulou, bello ni si la raté na vie. Il y a un concert à nos fifettes. Aussi ça raté. Tu aussi ça la biche. Kana. Tu kana tu so la pété mais tu aussi ça la biche. Que aussi ça biche. Finga na nyo so sala na tilelo ne yangonde. Si non, il y a finga nga plein finga c'est tout. Na nyo so bokani. Si nga dana succès on a tiré le plan na succès chez Mamuluba tout le monde aime Mamuluba na ravanta pour na kombo nga sona kufile lo ma mutu na sebo na kufa pele te finga zana mamuna ba koko na nga suko nga ba tianga na monument ya biso ya victoire ba chapa passe d'artiste ou les autres chez Mamuluba beaucoup mais c'est be ministre pas yem to signer c'est Mamuluba qui parle ngana kombo na kafata kombo na ngase Mamuluba kitisaka na kofinga na ba mususu oza ba niveau bana na ba niveau non ça niveau te mutaka na niveau le biso le sommet c'est yemeng wa pesinga na opema esukusu masia mwana nzambe esiriti ngelo bani Mamuluba batatu eza mamu c'est Mamuluba ouais ba tout ba expliquer bon c'est Mamuluba c'est moi Poye bangal le Mamuluba 3 étoiles. Voilà, tu dois citer na biso déjà, tu dois citer na biso déjà Mamou. Mon bambote o batunyo so balingara. Pour aux appels ba fanatique ba yebela ko tango obina. Ba msubi ba koma su ndengo comme ça émission. Oui ba s'abonner capa me rêver ba solution TV na pesi masanga bakay mondongo atobota bébé précieuse ba mbote belé moko bibisia le pèse automatique ba gros bisous Janine Osonga et mon partenaire pouvait redire Caro Mokerostene et pourquoi pas ya BBC Lukamba mon akumu ya papa mère rêver ba solution TV ma boss babi yangwana babi badega shengel mosa mukusi ya talo ma patronne badega shengel sur la kangimi sur la fungoli et raté il fait kota et babi ndenga formidable award. Voilà, Mamuluba ba fanatique ba Hollanda au moins s'abonner à Feza RDC. Ah, Feza RDC o biso o boka. Feza RDC na le kit. Na mi yo za kamuta junior dao Mobutu. Ngape contrôle fa pe mo code Mamuluba c'est plus de 143. Sorry. Ya Willy Mouchen code mondial babi 991 29 14 84 rappel normal WhatsApp yango Mamuluba Feza RDC yo to yebi. Feza Voilà, merci beaucoup. Tout ça qui n'a Mamuluba, Feza RDC, beau s'abonner belé et que ça la bien bella dinganga. Pourquoi pas na grand-mère nangai ba maman chorale toujours à Londres. Le sambo zoto kakaka ndenge zalara. Nzembe nde mokonzi nzamba nde nyonso ndenge zalara. En tout cas, tukutani mbalasima. Ciao.